Malah jatuh harga dari pasaran. Raja yang rindu ari putri yang gila. Tidak ada guna duduk menyesal. Kalau ku tahu kayu tualang, takkan ku bakar menjadi debu. Kalau ku tahu nasibku malang, takkan dilahir di kandung ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang entah, Bu? Yanti, makasih. Oh, Yanti, silakan. Mau ke Gimana lagu- Pencun? Mau ke lagu dah, boh? Get lagu wah, lagu apa? Lagu Malam Jumaat. Malahnya silakan. Jet. Malam Jumaat ulama pegah dewa arwah rumah tangga. Jak samanya yang kanya kebah laki sedekah mesti kredoa. Iya, betul Yanti. Okay. Bajengan ijat Tinggal kenang. pintu jaro melayang arwah masanya neroi mata teingat ane mantang di alam yutulung bongan mesti kredoan Allah. Betul. bajengan ijat tinggal kenangan Bangga pandang amusin mata Iya. Tinggal banawangan batengsan Roh bakuburan mangata tanda Iya, betul. Makanan mangatan lene pisan Iya. lene sayang rumah yang raya Hanya harap bamasangan doa bat Tuhan ngan hati riba. Iya, betul. Urang tanlelan bertampilan ibadah karam lamla ada raya meapong dalam gelombang sebab lautnya bintang gimana Betul. tanya yang tinggal tak kita bayang ke urang yang ka dalam kerendah ditanya mangat tak batilam tapi di gopnya lam super Tapi di gop nyalam seput buta Kan tulung lon mutua Uba Allah nak kalake doa Kan tulung pomaan mutua Uba Allah kalake doa Pemanu dalam kubu hana lampu gelap gunita Pema sayang dalam kubu hana lampu gelap gunita Ada mak tu pun lagi nyo macam Azubak Tuhan pudih lagaina Masalam dunia kamak sembahyang Mak puja Tuhan Azza wa Jalla Masalam dunia kamak sembahyang Mak puja Tuhan Azza wa Jalla Kakak anak bulun di sini Sebab lam nanggro lundur haka Kakak anak tetap dilun di sini
Sebab lam nanggro lundur haka hantu ingat Tuhan sidro akibat polon gesiksa hantu ingat Tuhan sidro akibat polon gesiksa. Terima kasih Yanti dari Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Nyan ka putuh dah. Bukul tayang gelayang putuh beneng siap tauh lun koma dua. Tolong telefon 3 tek. Wahai adobe karena telefon ka putuh menurut sinyal. Karena sinyal wahai orakan nyan kan butuhan but manusia. Paling-paling but urung Jepang. Nyan kan penunjuk Tuhan tapi sama. Tapi nyahan putus sinyal bak Tuhan. Ibarat terpandang mata uroka. Abih dun tu du mata alam. Abih ayah tigam tu lam kama. Maka oleh sebabnya wahai rakan tanya berimbang. Keputusan telefon dikata bak ulun Tuhan supaya mengat terang tak pergawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantau warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dari ikut rezeki. ya. Cuma dari ajurungku. Kiban? Cuma dari wakrat tu. Apa dah tarik? Pantau. Si pupun tinan pun. Ha? Pupun tinan pun kan? Nekun di tinan pun. Majid tak tamah je si. Akan. Nanggro acenyo tumparan lai bao jauh pante pulau Sumatera dile kenace lam jaro kape jinohanale tanyo merdeka. Hei, halo. Ha. Bek 300 wek tak kena tak kira aku. Kiban? Bek 300 tak kira aku, bek 300 irama lain je. Oh benar. Irama lain. 3 tat tak kun. Sile. Sini kena leceh sekali. Boroki nakaroki dunia hezel waloki. Boroki nakaroki dunia hezel waloki. Aske diye हमसे दे गिलवालोगी यो बोरो की नकारों की दुनिया है जिल वालों की हम तू गली ya menyokahan abadi sampai putus asa ya besude hati besusah sabe tapi ke lain tamita menyohan rasuki yang abadi birna ulwa. हम तू गली गली नहीं खोंडे को भोचा मस्की मेरी हमसे दिखी नहीं हमारा या हम तू गली गली नहीं खोंडे को भोचा मस्की मेरी हमसे दिखी नहीं हमारा या तेया जमीना खोंडे से हम तो जाना सोना रोजानी खोंडे से हम तो जा बोरों की नकारों की दुनिया है जिलवालों की बतागो yan kibahan sikun tu kalau tenan Puncak rezeki Tuhan beri bertatim sabar menanci tua gepegah tatim usaha menghana tamita panena trotuka menghana usaha panena trotuka
kau kahana rezeki. Inang agama Tuhan muda berjata usaha. Oh malam tak berdoa nyotan tak kerja. Oh pane atar nyodi manyang trotika. Oh menyohan rezeki. Mobil uluan. हम तू गली गली नहीं कुम देखो होचा meski Mary Hamzi dikit नहीं हमारा या मुझे तो puhannya na. Halo Ri. Yang jangan. Indian. Kata awak aja wah. Oh. Lo Ri. Halo. Apa? Si kempantun lah boleh, pempantun. Adun. Sayang bukan li si bintang takat. Iya, okey. Cahaya mekilat. Oh malam jula. Oh, malam jula. Oh ku Ceh Sopian. Kebitam mekilat. kebitam dah. Gedung ubah tempat hat musimnya. Ya. Alhamdulillah puja hadarat. Ya. Ti bintang takat musahaya. Ya. Karena getanyo yang kejut itam tat, Ya betul. punujud hadarat tanyo manusia. Betul. Wajib tatabah hairakan tabat. Ya. Butat mekilat gepujud kata. Yang penting hati berputih tatat. Bekna Muhammad dengan saudara. Kan ya? Ya, okey. betul. Tak. Putih kulat berutus. Ya. Kapot dihabis puang utangga. Puau tangga. Ya. Menyong hitam kan makan badai. Ya. Nah putih kan mengabak tak apa-apa. Bukan le tayang pajuh udah deh. Yo. Atau mungkin ni kacak ngan punai kun. Ngan tanca kan nah. Menjajah. Ngan tanca. Ladum ni si urung punai kun badan jih pulih. Akai tak balik luar biasa. Betul. Gunung Gerudung lambung jente. Ya. Gunung Gerute sengke udaya. Betul. Budaya pantun sang karap laye. Pakat? Yo. Karena nyo kalu tak umat kalale ikut dunia. Ikut dunia. Dunia akan maju mana ke lagi. Yo. Duh tak tunte timur utara. Sedangkan Yah Tuan dengan melintai. Kepugat tu dia di urutnya, di urut mata. Betul. Mah tak fikir habis ikut lagi. Memang ule. Wahai saudara. Betul. Maka oleh sebabnya bila tak duk bak gede. Yang kan le mungkin le haba dunia. Alhamdulillah. Alon duruton ngan kide beli lam lale ta ikut dunia. Ya. Budaya ce bangke yodile wairakan ke jatanyo pega wairakan ke jatanyo pega. Bukan le sayang lun panang jame karlam ave angin barota anemit muda wajib tak putih be sampilale seni budaya be Dicong ketapang dilumpan tupe Allah. Dicong bajambe Ciptala wahirakan non duntun krede bele tamela. Halo, kaputuh telefon Dinda Lun sayang. Kaputuh telefon wahai adik Lun, Ari di Betung, ka abi aba. Tapi insyaAllah wahai rakalun, pasti tersambung syair lam satra. Oleh sebabnya, adik-adik Lun sayang,
Le baca ibu-ibu lu tuan bunuh yang baca nazam silakan. Kamu hubungan bak lagi kasihan kalau nombor telefon. Dili ke ulun tuan. Cuman di tinan bek talah netegan angka. Baik pun don bunuh yang di montasi. Ne telefon laju wahai adilun. Baik pun so manteng. Mbak Don yang nam berada. Karena telefon di dalam telefonnya tengku jut dan pantun. Mungkin adik lon jut tabalah pantun ataupun tabaca sastra. Selawat macam ni. Salatullah salamullah. Karena baca selawat jut. Oleh kemudian masih tabaca pantun jut. Tak ke lagu jut. Sampai hati aki langgenyo sangkira nun mo abe imata kandalun hanale gujahanmu masa saboro gutinggai hamba ulun di rumah ulun duk sidro sampai timuro mano imata wahai kandalun bebaganu rindu lonyo lon prehlam kamau nandinda mesuji lagu oleh sebab yang herakan bam dua lon piuh di letiat untuk lon tamat le Tegah apa?